Tisile baba iwa batongwana Babasati wa mangwala Abafani na hina bateko Monji Produções. Mwana wa mina anakula kuteka usote laba umujonza rihanyo before umutisa lakaya. Mwana wa mina anakula kuteka usote laba umujonza rihanyo before umutisa lakaya. Ikuba babasati bamanguwala abanyeke babasati bamanguwala abatwisise yekule kwa muteka unga mujonzanga mutseko kasiko atakuchikela wenu akusiya uliweshe. Tisile baba iwa batongwana Babasati wa mangwala Abafani na hina bateko Ambishitika aisikota akutise Yuwe baba nuno enaikoka kubabo ibabasati banyamwako. Yuwe baba nuno igalibona ilo ibabasati banyamwako. Yuwe baba nuno igalibona ilo ibabasati banyamwako. Mwana wa mina anakula kuteka usote laba umujonza rihanyo before umutisa lakaya. Mwana wa mina anakula kuteka usote laba umujonza rihanyo before umutisa lakaya. Ikuba babasati bamanguwala abanyeke babasati bamanguwala abatwisise yekule kwa muteka unga mujonzanga mutseko kasiko atakuchikela wenu akusiya uliweshe. Tisile baba iwa batongwana Babasati wa mangwala Abafani na hina bateko Ambishitika aisikota akutise Yuwe baba nuno enaikoka kubabo ibabasati banyamwako. Yuwe baba nuno igalibona ilo ibabasati banyamwako. Yuwe baba nuno igalibona ilo ibabasati banyamwako.